Upam, da bo dobra tekma, da bo gledalci uživali na glavo, pa kar bodo. Zanimivo bo, no, ne mislimo se predati. Igrali bomo na nož, vemo, kaj nam zmaga prinese. Pustili bomo srce na igrišču, pa mi smo res prišli uživati. Uživamo, imamo zadnjo tekmo, igrali se bomo in kaj bo pa na koncu, bomo pa videli. But it's a lot of fun. It's good to keep playing, and we've had our team Edmonton had a good year so far, and we hope to continue. Se zahvalimo svima iz Ljubljane, nama je ovo druga ovdje godina i možemo kažemo da je nama ovo jedan od najbolje organizovanih i najlepših challengera koje smo mi igrali. Svaka čast za današnji turnir, res upam, da lahko nadaljujemo v tem stilu, pa da pokažemo, da lahko tudi med najvišjimi 3-4 ekipami mešamo štren. Poletna sezona 2019 je za nami, lepo vreme, lušne tekme, en kup zadovoljnih gledalcev.